ono ni mulaye busana n'abayira boshi abayira bali bwira n'abali omu choshi eushi yotunica bayira bali chetu wahi omu maka mweyo. Ono ni mukangirira matina omulume oyikaye babendolera enyamigambo kutse constitution echeho chetu omumubwe wetu oluyira ngabalererako nyete chishi eno sienda mbi eyeretsango mu myatsi omochenza Samuelia mwasirire bandu abauma boko basunduli abecheho chetu abandu abakwire mbehe yeretsango mulumbuka olo cheho chetu abandu abo bati enyamigambo yetu niyeri usumu chabu neri haswa handikwa enyamigambo nyihyaka abandu abo bakalega enyamigambo yetu bati yahandikawa n'abandu abate banyakongo kandi bati yo yikaleka ebatatoka erikola emibiri yabo yondeke kale njo bakahanda omunwe oko kyaminya ekya 50 nekyuma nekyaminya ekya 212 neryo tukendikania oko kyaminya ekya 50 nekyuma omo video eno ekyaminya eki kibwire kitichi. Article 51. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Omuluyira oluhangano kutseleta luwite erinebitia nerisendebetia obuhimbani bw'obuholo n'obwerekwamana biyihengeko byoshi byebehanda ebyomukongo ebyomochihu oluhangano lukinebitaya kutya eriteya nerisendebetia ebiyihengeko byabandu abatawatire nebiyihengeko byabandu bake. Teri bwambuchi eleta yetu yewit eriteikania erikwamerera neriberereria omwatsi owobuholo omukatikati kebehanda ebyomukongo. Abaluba ibakwamana na bambute, abambute ibakwamana na bakuba, abalunda ebehanda byoshi ibyabya omukongo mobuholo. Kandi ekyaminya eki kibwire kiti oluhangano kutse leta luwite omubiri weriteya nerisendebetia ama groupe vulnerable kutse omuluyira abandu abatawatire. Ekinywa vulnerable kyasiriremo obuhaka. Ekinywa kikibwire kitichi. Aba vulnerable sibabatswatswa. Aba vulnerable sibabalihanda nge M23 kutse akadeko. Aba vulnerable babandu abatawatire ngokutwabiri buwacho abangagalibwa wewu ne hindu hike kutse kandi abandu abate bangatoka eriyelwerako. Munawire abayira bakitawa nerikerengwa bakanyagako ebindu byabo sibangatoka eriyelwerako kutse erilwerako bindu byabo. Omuchikuhi abayira itwe bayira boshi tuli ba vulnerable kusangwa erihika hatya ubutwirireko sitwangatoka eriyelwerako. Neryo enyamigambo yetu yawayete aba vulnerable ngabayira ne bandu beriteyiwa n'oluhangano. Aba vulnerable nabayira ngabayira tuwetutya
se bandu berilekerania bakashitwa bakashanyewako ebindu byao. Omundu iniasa abiriwutha anzire iniaswaendelea eriryolumbuka olwabikalani isyawutha wakakola neryo inabugha athi ekyaminya kyikabugha kyithi inje serikali, inje leta nyiwutha omubiri werilwira okuba vulnerable. Inabugha athi ekyaminya ekyo kyihabire. Nethu kusangwa sithuthasunga endambi eyeriminya ekinywa vulnerable ngeribugha ambuki thwabugha thuthi omundu oyo nimulhume nikwenene niwerihamba buke bwaku niweriwathwako omubyalha inawathikibwa. Ithwe bayira ithwe ba vulnerable. Thwanamalhigha thuthi econstitution yethu niyeribindulwa neryo eserikali isiyayira edevoir, isiyayira omubiri weritholhwirako. Erihano lyaghe lyalino bathunga enyamigambo yethu yuwene. Ekyo thulhaghireko hathya, thulhaghire oko bandu abangakolesya ebihandikire omunyamigambo yethu. Omukama abatsumule.